الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. ثم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. أما بعد أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فهو خير زاد يتزود به العبد للقاء ربه، ليوم لا تنفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما قال مولانا عز وجل في محكم التنزيل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أيها المسلمون، لكل مقام مقال. في أيام قلائل سوف يدخل علينا أحب الأيام إلى الله سبحانه وتعالى، كما بشر بذلك الذي لا ينطق عن الهوى وهو المصطفى خير الأنام. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ɓawon yettude Allah o bajjo o seniɗo wawɗo mo ronkata, wiyeteɗo Allah mo mara nando mo mara ɗimmo, taguɗo en waɗi en bani adama, o suɓani en dina l'islam, o waɗi en julɓe, o waɗi en kadi e mofte ɓurɗe moƴƴude e moftaji. en toro Allah yo wurnu en koyen julɓe, o ƴettita en koyen gomɗinɓe, o yaafo en dendagal bakkatuji meɗen enen e mawɓe meɗen wuruɓe fatiɓe. ko adi en natande hutuba on inchallah, neñiraɓe meɗen haray hino maapi moƴƴa fi fayɓe maɓɓe. hiɓe fewti e meɗen fewti Allah subhanahu wa ta'ala, yen walluɓe torade Allah, yo Allah on fewnanɓe ɓiɓɓe maɓɓe ɓen wondude e dendagal ɓiɓɓe julɓe. en toriki Allah ka hoore mimbar nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗo e jumare sakkitinde e sabbordu donkin lebbi hormorteɗi ɗin kadi. mi toriki Allah yo Allah fewnu ɓiɓɓe maɓɓe ɓen, yo Allah fewnu dendagal ɓiɗɗo julɗo, kala jogiiɗo sonja e sohola e ande e ɓittende fi ɓiɓɓe ɓen, yo Allah ittanmo. ala wawɗo fewnude ɓe hoore laawol l'islamu, laawol peewal, sina kanko Allah. yo Allah o fewnir ɓiɓɓe julɓe ɓe wana o fewnirno alhasan wal husayn. musidɗo meɗen kadi no tori wo himo faala kaydi, hino sattirimo. yo Allah hokkumo wondude nafa e barke, waɗandi rewirde Allah, jogiiɓe yo Allah on nafirɓe. musidɓe julɓe tedduɓe, ɓaawo ɗum ɗo, hunde fof hunde no haadi ka hana yewtede ɗon. nde jumare nde wonɗen ɗo, ko nde woni jumare sakkitine nden e sabbordu donki. goto e meɗen anda si heɓitay nde ɗo ko arata. no gasa min wonɗo e wolde on, ma an jentiɗo lan on, ma andaroyeɗo lan on, hay goto e meɗen anda. woodi heɓunoɓe nde jumare sakkitine e sabbordu donki, wallahi hikka haraɓe heɓitari nde few, haraɓe woni e ley mbulmbulti. mi anda, a anda, hay goto e meɗen anda. ko andi ɗum wo ko taguɗo lan on tagima, hara landaki hay goto e meɗen. yo Allah hokku en battane moƴƴo. ɗi lebbi ɗi wonɗen ɗo ko ɗi wiyete lebbi hormorteɗi ɗin ko ɗi nayi. ko ndu wondu e lannude ɗo sabbordu donkin, e ndu wondu e darade e tenen arowo ɗo wiyetendu ndun donkin, e ndun artoyeyno ɓawo to ndu wiyetendu jombente, ndu yato hindu feere no wi e rajibi. ko ɗiɗo woni hormorteɗi ɗi. ɗiɗo no lebbi hay heferɓe ɓen ayyamul jahiliya hiɓe teddinno fi ɗi. ko ɓe wonno wadde gere wo hare ko de wuli wo, si yehi ha ɗiɗo naati ɓe darnayno gere ɗen ha tuma ɗiɗo feƴƴi. ko ɗi Allah inni fi mum: inna iddata shuhuri inda Allahi ko 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha, no e lebbi 12 arba'atun hurum. wo lebbi nayi hormorteɗi. e nder aya on inni wo fala tazlimu, wata on toñu e majji, wata on jaɓu toñede kadi.
no dawa e du'awuji inelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam jangayno ɗinde hiɓe yalta ka maɓɓe si ɓe maaki bismillahi tawakkaltu ala llahi wala hawla wala quwwata illa billah. haa ɗo tun hino yona woɓɓe ko haa ɗo woni ko hunji kono hiɓe ɓeydayno yeeso ɗon ɓe maaka allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. miɗo moolima dey allah kadi nde mi majjinoytama nde goɗɗo majjintalam. miɗo moolima kadi an allah nde mi hoynoyta goɗɗo ma nde goɗɗo hoynatalam. miɗo moolima kadi an allah nde mi toñoytama goɗɗo ma nde goɗɗo toñatalam. miɗo moolima kadi an allah nde mi majjinoyta goɗɗo ma nde goɗɗo majjintalam. piiji ɗi tawata goɗɗo hana néglige de majji. yo allah dande a majjinde goɗɗo. yo allah dandu goɗɗo kadi wonde sabu kadi ha majja. joni noon mo be meɗen nde no yalta ka suudu muɗum haray seytaneru ɗum hindu habbi ma ɗon fi yon yaltidu yo ndu bonnu ñallal ma ngal fof. sa jangi o du'a ɗo ndu wulla ndu fesa ndu inna hande kadi oɗo daɗi nela salamaki ina hudita wa kufita wa wuqita e terte oɗo allah fewnimo allah dandimo allah reynimo kadi koɗo so tawi koye wondigi pallito tum memo yayasi andu ko ange seytane yaadi. joni noon fi a jangimo ɗon bimbi nde ɗa yalta a daɗiri fi ɗum laa seytaneru ndun ndu inna habboɗen mo ɗo no gasa nde mo arta kikiɗe himo ronki himo heɓi tigi tigi o nga golle ton ɓandu ndu no ronki o hewta tun o naata kadi ɗon en naati day e makko. sa hewti kadi ka ma ko runkuɗa wonde ɗa naata innu bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. seytaneru ndu seytina few hande kadi o inna o daɗi en few ndo yaltata o daɗi en kadi ka o hewtiti ɗo ndu wata naatidude e ma. kono seytaneru ndu ina joni habboɗen mo ndaren si o salminay ga ɓeygure makko goɗɗo si hewti ka muɗum ko ino assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh goɗɗo woni ton goɗɗo ala ton salmin ɓeygure ma nden allah waɗa e barki e ɓeygure ma nden waɗa barki e suudu ndun. si tawi goto ala ton assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin haray moƴƴuɓe hino nder ton jiyaɓe allah ko ɗum woni malaika allah dandima ɗo ɗon kadi han joni o selarima o ena joni habboɗen ha so ɓanni ñamugol ngol ɓanna ñamugol ngol tun ukko e ñamete on ma yarugol ngol hay hunde inata bisimillah ka ñamugol ma ka yarugol hara on ukkodiri hande kadi ko ono woni ko hawti a ñama yandata ko ñamuɗa ko nga yaari ñama rendu uppa ma ɗum ñama tigi tigi on hara ñami yo kono haradi haray wata welsidoy ɗiɗo. joni noon hiɗen e rebbi ɗo lebbi hormorteɗi ɗin nayyi haray noon nelaɗo sallam maki e hadis daɓɓo wo ma min ayyamin wo ala wo e ñalormaji al amalu sali fihinna ahabbu ila llah min hadihi l ayyam. wo ala wo e ñalormaji tawata golle moƴƴe hino yiɗa waɗugol e majji ɓuri balɗe 10 arane ɗen donki ñalormaji ɗi. ɓaynelaɗo sallam maki ɗum ɗo sahabaɓen fof ɓe ngalɗi ala wo e gollal moƴƴal ngal goɗɗo waɗata e nde hitanden fof ko allah ɓuri yidde ka makko ɓuri ɗe balɗe 10 arane ɗo ka donki nelaɗo maki inni hi sahabaɓen ƴettoy hunde ɓurde e mawnde ko mari baraji ɓeyni walal jihadu fi sabilillah hay waɗoygol jihadi fi sabilillah ko waɗugol golle moƴƴe ka 10 arane donki ɗo ɓuri moƴƴude nelaɗo maki hi wo illa rajulun si wona hara ko gorko kharaja bi nafsihi wa mali summa lam yarji bi dhalika shay. si wona hara goɗɗo o ƴetta jawdi ko jeyi kon foppo dépensa fi allah o ƴetta wonki makko kin kadi o yaha waɗoygol jihadi fi sabilillah jawdi nin artari wonki makko kin artari ko oɗo pettu ɓuri baraji neɗɗo waɗɗo moƴƴere e nder ɗe balɗe 10 donki wonɗe arde ɗo fuɗɗotoɗe e tenen inchallah. joni noon ayyuhal muslimun ko golle honɗe moƴƴe hana waɗede e nder ɗeɗo balɗe nayen inu tun joni ko ɗeɗo ɓuri e moƴƴude ronke wadde ko hana waɗede tonkon. joni noon mbin a habbil a'mal ko ɓuri moƴƴude e golleji moƴƴi ko waɗete ɗeɗo go'o ko asiyam ko ya wakkilo hoora sa horiɗe fof ñande go'o donki ha ñande 9 ma ha ñande 10 hino moƴƴi. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki man sama yawman kala horuɗo ñallal gotal pet fi sabilillah hara ko fi allah
ba'ada Allahu wajhahu bizalika al-yawmi 70 kharifa. Allah woɗɗintinoyte an horuɗo ngal nyallal fi Allah e natoygol yiite yawmal qiyama embere ka yarete duuɓi 90 lakara sabu nyallal gotal. sa heɓi no balɗe ɗiɗi watta ɗon 90, sa heɓi balɗe tati watta ɗon 90 kadi, sa heɓi balɗe 4 watta ɗon 90, sa heɓoyi balɗe ɗen 10 fof andu ko ɗum ɗo wodanma nyallal be duuɓi 90 Allah woɗɗintinima e natoygol yiite yalla dande yiite jahannam. si innama non ɗum ɗo neɗɗo no hani wattande hakkille moƴƴe e ɗum ɗo. musidɓe julɓe tedduɓe ƴettoye tason waɗa ndiyam wulɗam haraɗa faala yargol te ukka kon ka micron waɗa 3 minutes yaltina ha gayna ukka te hunko waɗa sukkar dara sa wawa yarde. wallahi a wata yarde aynayi honno wallahi no wuli. joni noon ɗum ɗo ko bani adama moƴƴini wulnirɗa a wata waɗɗade ɗum ɗo. joni noon woɓɓe Allah no inni ɓe ton ittir ɗum koƴe maɓɓe e soƴƴari maɓɓe e hirande maɓɓe fop ko ndiya wulɗam sharaban min hamim hara no hattini e wulgol kadi kon ɗo ɓe yaroyta. joni noon fiya daɗoy ɗum ɗo nyallal gotal pet duuɓi 90. inna yawman inda rabbika ka alfi sana. nyallal gotal laaka no foto a duuɓi wulure aduna. joni noon a daɗoyi yiite ton a woɗɗitigi ɓe magge duuɓi 90 fiiɗa hoori nyallal gotal. fewdo ɗo yaasi on hino ɓuuɓi hino futi nyallal ngal juuta. hay tawi ngal juuti a fokkituɗo daroyagol yawmal qiyamati duuɓi 100. yimɓe ɓe daroy to duuɓi 100 ka darngal goto susta wolde landagol ko fi hon ɗon darni men ɗo ko ɗum Allah ni yawma yaqumu nasu. nyande yimɓe ɓen fof daroy to li rabbil alamin wonande taguɗo tage fo ngo goto susta wolde goɗɗo. hay annabaɓe ko nafsi mo be ne nyande ko Allah ko hoore mum mapini ɗum. joni noon etoɗa taweɗa e ɓe woɗɗintiroyteɓe ɗum ɗo yimɓe jeeɗiɗo ɓe Allah waɗoyde ka ley ɗowdi arsi makko yawmal qiyama nyande tawata ɗowdi wo ala sina ɗowdi arsu rahman. ɓe jeeɗiɗo ɓe calcula e hoore ma est ce que miɗo tawa e ɓen. imamun adilun yeesowo nunɗuɗo yeesojo nunɗuɗo ardiɗo nunɗuɗo hiɗa tawa ɗon. sa tawa ka ɗon feƴƴu ka deuxiéme wa shabun nasha fi ibadatillah ma goɗɗo mawnuɗo e nder dewal Allah. sa tawa ka ɗon feƴƴu wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid neɗɗo tawayɗo ɓernde makko nden no yowiti ɗum fi juuloygol ka juulirde. sa tawa ka ɗon feƴƴu wa rajulani tahabba fillah e worɓe ɗiɗo yiɗdirɓe sabi Allah. a tawa ka ɗon kadi wa rajulun zakara Allahu khaliyan fa fadat ayna e neɗɗo joɗitiɗo miijiti fi Allah andi wuri seeɗa ma e pooma ha wulla. sa tawa ka ɗon kadi feƴƴu wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma anfaqat yaminu. on neɗɗo ittuɗo sadaka o suuɗi mo hara nano andari ko ñaamo okkitiri. enen noon kala okkitirɗo be fof anda kaarijo waɗi. subhanallah. sa tawa kay ɓeɗo jeego jeɗɗon ko honɗum wa rajulun da'atu imra zata mansibin wa jamalin fa qala inni akhafu llah. goɗɗo noddama fiyom bonidu opportunité ji ɗin fof no woni pré inna tigi o miɗo hula Allah accira fi Allah. ɓeɗo jeɗɗo ɓe andoyta ko wiyete ko ñalande darnga. joni noon sa jangi ɓeɗo jeɗɗo a tawi hay nokku e muɗum a tawaka fabki ala nafsika fa antun hayyum mayyitun. an haray ko a mayɗo wuruɗo hiɗa jindude hoore leydi ndin kono a mayiɗo fiyono aɗa waɗanari hoore ma ko daɗiroya. joni noon ɗe balɗe 10 ɗo hiɗe arde ko tenen fuɗɗoto wonta ñande go'o donkin no gasa selon kalandireji ɗin fewdo ɗo. nden ñande fiɓamiɗo horude ñallal gotal fi Allah fiiɗe 10 darane donkin ɗo ko tenen kadi fiɓa anniyeji ɗi ñalla hoora ñallal gotal heɓa ɗi baraji ɗo fuu. innaga ko farilla be hooraɗi fof kono wata ɗi fof kadi feƴƴu hara hoorari. min ahabbil a'mal golle ko ɓura moƴƴude kon ko watte ko ɗiɗo. joni noon ko ngalɗinta kon hay ñalormaji suumaye ɗin mi fellito waɗugol gollal moƴƴal e ñalorma suumaye ko waɗugol gollal moƴƴal ka 10 arane donkin ɗo ɓuri e moƴƴude. jemmaji ɗin fof ko ɓuri e moƴƴude ko jemmaji 10 sakkitoro ɗin ka suumaye. amma ñalormaji ɗin fof ko ɓuri moƴƴude ko ñalormaji ɗin 10 ka donkin ɗo. ñalande wotere ɓurde e moƴƴude nden fof ko yawmu arafa nden kadi ko woni koka 10 ɗo. yawmu arafa
ko khayru yawmin tala'at alayhi sams nyalande juma nyalande arafa ala nyalande de Allah rin inta jiyabe makko be natugol yide jahannama uri nyalande arafa jon don ko do di woni ko ya prépare moƴƴa go ɗiɗi on ko alqiyam ko nafugol jemma wakkilo da wurnita ko fandi o walaw rak'atayn qabla salati subh haysi tawi ko darɗe ɗiɗi heɓata e nder ɗe balɗe ɗo ado a juulude subaka on immoɗa waɗa ɗum wo tati kasratu zicre ko hebbingol jantagol inde Allah inna subhanallah adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati inna kadi alhamdulillah adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati inna allahu akbar adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati inna la ilaha illa allah adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati ahabbul kalami ila allah arba kongudi ɓuraɗi yiɗede ɗin kadi ka Allah ko kongudi nayi ko wi'ugol subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar hebbina ɗum ɗo e nder ɗe balle ɗo si Allah newinanari maka horugol si Allah newinanari maka nafugol jemma yo Allah newinane ka jantagol inde Allah be zonnaki be yaha ka juulirde be zonnaki be hiɗa salligi be zonnaki hara hiɗa laaɓi ma a laaɓa wala zicrullahi akbar jantagol inde Allah nden ɓuri mawnude ka Allah Allah inni ka deftere makko allazina amanu ɓen gomɗinɓe wa tatma innu qulubuhum bi zicrillah ko ɓernde julɗo jiyaɗo ko deƴirta o ko jantagol inde Allah ala bi zicrillahi tatma innul qulub ala ko wallinta ɓernde goɗɗo fondo goɗɗo sina sa jantige fi makko kanko Allah Allah inni ka deftere makko fazkuruni wowle fi an jante fi an min Allah azkurukum min kadi mi wowla fi moɗon ala ko ɓuri moƴƴude si tawi neɗɗo woni hara président de la république on ka bureau makko ɗon ko dossier ji ma tum wari to hara non naaki ko boni joni noon Allah no wowlirɗa fi makko o wowlay fi ma sa jandige fi makko ka wonkima o janto fi ma ka jaati makko sa jandige fi makko e mbatu o janto fi ma e mbatu ɓurgu mawnude e mbatuji fazkuruni jantelam min Allah wowle fi am min Allah azkurukum washkuruni yettolla wala takfurun hara on yeddari lam se yeddi enen ɗiɗo sen haɓi haray moƴƴana goɗɗo e meɗen a subhanallah ɗum ɗon tawa e golle moƴƴe watteɗe e nder ɗe balɗe si ɗum ɗon feƴƴi al iktharu min as-sadaqa hebbingol ittugol sadaka e nder ɗe balɗe ɗo kadi alal fuqara wal masakin wa khasatan kiswatuhum yawma al-eid hebbingol ittugol sadaka e wasuɓe ɓen e miskinɓe ɓen e tampuɓe ɓen tentini non holtingol ɓe ñande yiidi tentini non okkorgol ɓe maafe julde ko ɓe ñama nden ñande ɓe heɓa kilo tewu anda miskin sonnajo hino ɗo kanko tun modi makko mayino no accidimo e fayɓe andita fi o naɓanamo coggu kilo 100 000 francs naɓanaɓe 200 000 complet hum Allah subhanahu wa ta'ala dandete on Allah haali mo woni ɗo anditu ɓen Allah anditete ko ɓen Allah no inni e hadis nokkugo ko hayyo jiyaɗo an mi nawni a ndaaro yaarilan jiyaɗon haawo an Allah nawna wayni jiyaɗo an kaari no nawnuno sa ndaaroynomo a tawoyen lan ton awa jiyaɗo an kaarijo miskinjo on hino tampuno kanko e paykoye makko sa okkornoɓe koɓe ñaama a holtinnoɓe mi lontinanteno wama anfaqtum min shay'in kala ko dépense ɗon fi Allah fo huwa yuhlifu Allah lontinante wallahi summa wallahi ñande hooliɗen ɗe ayeje noon no jangirten ɗe firrenɗe noon wallahi en ittay sadaka kono so tawi woni goɗɗo himo mari ko fanɗi o ko fanɗi guluje 5 euro 100 000 euro e nder compte makko hoɗo maɓɓe ngon goɗɗo ronki heɓude ɗon ko holta ñande julde goɗɗo ronki heɓude ɗon ko ñaama maafe julde ñande julde hara yo ndar hoore makko si a wattanari hakkil a maayay acca ɗin ronoɓe rona maɗi ha gayna ɓe dépense yaɗi hara kaka Allah yiɗa yarnaki yo Allah on dandu en si ɗum ɗon feƴƴi wa min ahabbil amal qira'atul qur'an jangugol qur'an e ɗi ñalormaji ɗo fi honno golle moƴƴe ɗen fof ko ɗo ɓuri e moƴƴude hay ñalormaji suumayi ɗin ko ɗo ɓuri e moƴƴude jango qur'an inna bon miɗo wadde programme à partir de lundi ha ñande julde mi tippinay qur'an o ñande be ñande mi heɓa jusuaji 3 jangaɗi subhanallah ñande be a jangi jusuaji 3 e nder balɗe sappo a tippini qur'an o a waɗi gollal ɓurangal yiɗede ngal ka Allah subhanahu wa ta'ala e nder ɗi ñande hay si tawi ko ɗum ɗo tu wonɗa ko heɓuɗa hara e heɓi buyi
alifu goto ko baraji sappo. Allah ini man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha. Wona no fere a jangi Qur'an a hebi baraji, a hori a hebi baraji, a nafi jemma a hebi baraji, a jantike inde Allah a hebi baraji, a itti sadaka, a ittani welaɗo, a ittani ɗonɗaɗo, a holtini holuɗo, joddi ɗum ɗo ko mari ɗum ɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala. Si ɗum ɗon feƴƴi wa min ahabbil a'mal, ɗo tawa kadi ko ɓuri e moƴƴude ko wattaɗo ko silatul arham, jokkugol enɗam. Jokkugol enɗam ngol ɗo hiwragol ngol no tawa kono ɗa jogii kawu, hiɗa jogii bappa, hiɗa jogii koto, hiɗa jogii miñan, hiɗa jogii yaaye, hiɗa jogii bandiraɓe. Wata goto e maɓɓe ronku maafe julde ronka ko holtira Allah no okkor ma feere. Weltor mantor Allah ɓurnima e dow ɓe. Allah waɗarima ko a torotoɗo, Allah waɗima ko a toreteɗo. Weltor ɗum nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki al yadul ulya, jungo wongo dow ngon khayrun, ko ngon ɓuri e moƴƴude wa habbu ila Allah, ko ngol ɓura yiɗede ke Allah minel yadi sufla e di jungo wongo ley ngon. Allah waɗuma ɗon na sabu doole ma, jawdi na wakkilare okkata, sina ɗum ala wakkiliɗo fi heɓugol jawdi ɓuri jasowo koloyru ba katkare. Kono na ɗum okkata, ko fadlum min Allah, zalika fadlullah, ɗum ɗo ko ɓural Allah yu'tihi man yasha. Imo jonna ɗum ɗo kala mo muyeni, imma o yiɗima ma o jarriboroma jawdi ndin kadi, imma ndi wona sabu ko okkoye ma aljanna, ma wona sabu ko suƴƴitoye ma nder yite jahannama sa waɗari ni ka hani ɗo. Dari Usman bun Affan, o wiyeteɗo Abdourahman bun Auf, o heɓuno jawdi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yewti fi makko ko aade jeyaɗo yimɓe aljanna. Wono ha nelaɗo sallallahu alaihi wasallam faati, o addoyi noon hande kadi cortège wi makko gafila on ɓuri geloɗi temedere, gi be hino waɗɗi ari tigi tigi on julaɓe Madina fop moɓodiri e hoore makko. Ɓaynene Aisha nani girdi girdi wingi ko woni wadde e nder Madina kon, on sayi ɓe fesi ɓe inni mi huli wata ndi jawdi soholin Abdourahman bun Auf ha ɗum wona sabu ko ittimo ka nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wannomo ɗo. Yewtere nden nde ngunu na hande hewtoyi Abdourahman bun Auf. Ɓay o nani ɗum o jabaki yewtere nden ko honno o waɗi. Julaɓe ɓen ari inni mbuɗu be me waɗanima mbuɗu ɗiɗi, o inni goɗɗo no yoɓilan ko ɓuri ɗum. Mbuɗu ɗiɗi be me waɗanima tati, o inni goɗɗo no yoɓilan ko ɓuri ɗum. Ɓe yoɓi mo mbuɗu be o wawa heɓude mbuɗi jeɗɗi e hoore muɗum, o inni goɗɗo yoɓilan ko ɓuri ɗum. Julaɓe fop ndaridiri ɓe inni ko hombo yoɓuma ɓuri ɗum ɗo, hay goto luttaɗo e julayo nder Madina sina menen ɗo. O inni on nanari Allah inni man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha. Sa waɗi moƴƴire hun gotum Allah yoɓete sappo. O ƴetti ɓuri geloɗi temedere kumbe ko roni o inni on ɗo foppo waɗi fi Allah. Kulol ko nene Aisha makito ko wata ɗum ƴamumo. Ɓen ko honɗum ɗaɓɓuno ko aljanna, ɓe heɓimo kadi. Mo tawa e sappo ɓe weltidira ɓen naata e aljanna tawata hara hino wuuri. Enen kay ko ɗaɓɓuma jawdi, ko ɗaɓɓanɗa gandal piiji ɗi fop ko fiya heɓoye moƴƴere nden jango. Joni no hino ka moƴƴere nden heɓoto. Yo Allah okku en ndeɗo jokkugol enɗam. Kala jokkuɗo enɗam Allah jokkuɗo fi makko. Kala tewiɗo pas taƴi enɗam muɗum Allah taƴi fi makko. Yo Allah dandu en taƴugol enɗam. Enɗam maɗa no ɗa wa'iri o tanki ɓe yamirari ma ya yeddu Allah ko ya jokku enɗam maɗa. Nani hadisi daɓɓo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam, goɗɗo arno landi nelaɗo, o inni nelaɗo yumma an ko neɗɗo sirkowo, ko neɗɗo kefero, o jaɓari datugol kadi ene din l'islam. Ene yomi jokko e makko, nelaɗo maki sallallahu alaihi wasallam siliha jokko e makko moƴƴo e makko kadi. Si tawi noon oɗo ko kefero, ko sirkowo, nelaɗo sallallahu alaihi wasallam inni yo jokko e makko. Ko honno sikkuɗen enen e mawɓe meɗen e enɗanji meɗen ni. Yo Allah waɗi en jokkoɓe enne harana en taƴoɓe enɗam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، ومن أحب الأعمال إلى الله نتوى إقولي برادي يدير دنكاري كغوط ودتا ندير بالي سابو birrul walidaini ɗiggangol nene e baba.
diggangol nene e baba Abdullahi ibnu Abbas hibrul umma radiyallahu anhuma wa ardahuma oyni wo kanko o anda gollal moƴƴal ɓuraygal naɓugol goɗɗo aljanna ɓuri ɗoftagol nene e baba no gasa goɗɗo inamin nene an feƴƴini yumma an feƴƴini yo Allah yaafo kala mo mawɗo mum feƴƴini ko ɗo ɗon hanɗaɓe jiggande waɗanaɓe moƴƴereji hiɗa wawi ƴedde ɗo qur'an janga sengo goto qur'an ha gayna ayni sadagallahu lazim inna Allah ko komi heɓi kala e baraji ngo sengo mi jangi e deftere manen ɗo waɗu ka mandake yumma Allah kala komi heɓi e bara waɗu ka mandake baba en an ka balɗe sappo ɗo ƴettaɗo 50 euro hakkunde ma e tagguɗo ma okkuɗo ma mbuɗɗingo anniyoɗaɗi jonnaɗi miskin ma jonnaɗi hanaɗo jonnede ɗa fiɓi anniye kala ko heɓi moƴƴere ɗum ɗo yo yonu ko mandake baba en ma wonɓe won yumma ma wonɓe sabu a wodede hoore watna kala mo anditata mawɗo muɗum Allah okkortamo ɓiɗɗo anditayɗo mo ñande hewtanimo kanko kadi ka hewtani mawɓe makko en ɗo wattanen hakkile ɗum goɗɗo wata o juulu waktu ha o salmina hara o duwanaki mawɓe makko ɓen Allah mi torike ma yaafo nene baba Allah yurme ɓe wano ɓe yurmiranolan fewndo mi wonno bobo ta goɗɗo a yamɓe ɗum sa heɓata mbuɗi ko waɗanaɓe awa duwa on Allah tindinima kadi ko honno du'orantaɓe kadi rabbirhamhuma kama rabbayani sahira hay timma bindol gotol kono hay ɗum ɗo ronka hiɗa hawji tun wata sikku ko doole ma hewtimma leyɗe porto wata sikku ko doole ma jonnuma kaydi porto wata sikku ko doole ma naɓuma Makka e Madina hewtin timma ɗo hande hiɗa ya kala ka falɗa e hoore aduna ɓe neɓino fesugol yo Allah waɗu barke ku yo Allah waɗu barke ko joni noon fewndo barkata gayna goɗɗum no gasa ɓe fof ɓe hikkinoke yeeso ɓe woni e nder gaburuji ko fi honno yejjitantaɓe wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah ɓaawo rewgol ngol Allah ko wati ɗon ko nene baba mi toriki Allah yo Allah yaafo kala mo mawɗo mum feƴƴini mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah waɗu mawɓe meɗen ɓen fop meɗen mawɓe Fuuta fo jeyaɓe yimɓe aljanna kala ko ɓe faggitino toon sabu woopere yo Allah yaaforɓe sabu yurmede mawɓe wonɓe hakkundeji meɗen yo Allah ɓoynudu en e maɓɓe zurriya ko wonɗen zurriyade kon ko wawi fewnugol ɗum wo ko Allah yo Allah fewnangen en mara feere en mara doole ɗum lannirta Allah yo Allah hokku en feere e fiira e doole no wawete ne'irde ɓe ɓiɓɓe meɗen hoore lawol islam toriki Allah kala nawnuɗo julɗo yo Allah on sellinmo kala fatiɗo julɗo yo Allah on yaafomo kala marɗo julɗo yo Allah on ɓeydanmo kala julɗo mo jogaki yo Allah on okkormo makorɓe kaydiji ɓe yo Allah okkorɓe ko woni nafa e barki marɓe ɓe yo Allah waɗɗi rewirɗi Allah yo Allah wurnu en ko en julɓe yo Allah ƴettitu en ko en gomɗinɓe mi toriki Allah kala jogiiɗo ande e sohla e ɓittende ko Allah wawi ittude yo Allah on ittanmo allahumma ij'al lana min kulli hammin faraja wa min kulli diqin makhraja wa min kulli bala'in afiya wa sallallahu wa sallam baraka nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseera wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum yarhamukumullah